Albatta bölümü sonuçlar tiramizdanlar, çağırmanı, çağırı geçmeniz. Elbette iki yaşların bugünkü ülümünde söylemek isteriz. Zayırbek taytası başlap geliniz. Zaynaş taynesi başlap geliniz. Rat çok taygesi geliniz. Minki taygesi, Caylo taygesi başlayan Calpı tağa jurtu gelip kalmışlar. O kudalarımız gelgece olmazdıganlar. Buna toyesinin burungu kudalarından Kara kudasının üy bülösü Jadaşı böyle ağa inileri Dilşattın Calpı ağa tuğanların adından deptağı жақшы oyunlar şimdi bir son priz geldi. Gelizler kudalar. Zayırbek taytası, Zaynaş taynesi başlap gelerimizde.
Ekөөңүздөр бир келгенсиңерчи? Жашырды кийсе жарашкан, жадыра баары жарашкан кыздар сонун бир кыздар. Сиз да келиңиз. Мына жакта бир карап коюңуздарчы. Мына жасалган эмеспи чачыңар? Өзгөрдүкү? Эки приз берип коебузчу, жанеже. Эки приз. Мына кыргыздын кыздары туугандар. Ушунчалык кылып чачты ушундай кылып багып. Жакшы. Дагы бир барбы? Кана? Болдубу? Кудалар ушунчалык жакшырак кылып келген экен. Дагы бир приз. Чачы узун айымдар үчүн. Келиңиздер. Дагы бир приз берип коюңуздар. Кудалардын урматына. Рахмат. Келиңиздер. Биринчи атайым приз берип койдум мага. Көбүрөөк сүйлөбөсүн деп. Кана келиңиздер, аларыбыз тамашайбы. Кызы барды, назы барды, тайке деген пир болот деп дагы пир болуп келип отурасыздар. Аксакалдарда сөз баштайды. Тайтасы каяктасыз? Тайтасы. Келиңиз. Тайтасырдан берет, тайнеси сүйлөп берет. Келиңиз. Тайнеси. Бир сөздөрдү бүтүрүп алалы. Келиңиз. Мейли. Эң биринчи баарыбыздын баш үстү кошоткан 2 жаш бактылуу болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, очору бачар болсун, ордолуу шаар болсун. Бу дүйнөдө эң атаны сыйлаган жаштардан болсун. Күйөө бала бизге кайрымдуу күйөө бала болсун. Кыз кудайга кайрымдуу келин болсун. Жакшысын чыгарган, жаманын батырган жакшы келиндерден болсун. Анан өмүр бою өкө 80ге чыкканга чейин кол кармашып өткөн байбиче алышка болсун. Баардыгыңарга ден соолук, аманчылык, тынччылык, той-тойго улана берсин Кудам. Рахмат. Бийик сөзгө келиңиздер. Герой Саке. Enderi tüm ömrülen kalanayın arkasından yolları yazılmasın, ömürler uzun olsun, yolu uçun olsun. Yerde oturgan yat, dağda aylardan soğuk taşın, ömürler uzun olsun. Daim şu kardeşin toyuna uyuyor, duruyorsun. Rahmat. Abalardan sözü kaldı, gelizler. Kudalar şimdi kalmak bekledim. Kuday kadar kavga olsun. Şu 2 yaş farklı olsun. Karmaşkan olsun. Şunday toyla olana versin. Kudaların suyun içine suyu boş versin. Kudalarla başı boşlukta bizge de daim olur boşlukta. Şuların baktısı için daim artık boş. Halkla jakşı sıylaşkan kudalardan olalım. En ezgisi yapmayı zaman olsun. Zamanlar sıkıntı olsun. Elinizde dışılık olsun. Rahmat. Тайтасында бере турган балда, ала жаштын тилегин берет деп жаштардан бирөө сүйлөп койбойбу? Жаштардан бирөөңүздөр келиңиздер. Sönmeden dolguna baktı olsun. Elsin gereğine jaragан, elsin muhtagan ülkelerden olsun. Biz daima uşul Şulardın jakşılığına gana jolulup жүрө берели. Айтып коюшат го, келинди келген жылы эмес, келерки жылы мактасын деп. Бизди уят кылбаган мыкты келиндерден болот деп ишенебиз. Кийинки жылы келгенде ушу кудалардан келинибиз жакшы экен деген сөз уга турган бололу. Кудай берген жакшылык кубаласа кетпесин, теңир берген жакшылык тебелесе кетпесин деп отко. Бүгүнкүсү тагдыр, эртеңкиси табышмак дейт. Ошон үчүн эртеңки күнү булардын бактылуу жашоосун көрөлү. Biz şu tayece tayataları bunun baktılı olsun bana bağlayımız. Baktılı olurlar. Rahmat. Bizim Akkara'nı tam aytan olmagan, arnamızga beken turup sınmagan
қайын жұртқа сыйлуу күйө аталган күйө алалым деп пайгамбарым сыйлагандай бир ушу жалпы кудалар үчүн бир тайзым укпай. Мен да ушу баатыр ушу жерде айтылган жакшы халык эффекттердин баарына мен да кошулам. Ошо Кудайым колдонуштардын көрүктүү жашоосу төлүмдүү болсун, бактылуу болсун, бар болсун. Ушу биздин ушу тайкелердин атынан ушу жээнибизге кичинекей подаркабыз бар эле. Ошо кичинекей подарка алтын окшойт, рахмат. Келиңиздер эми тайке деген пир болот, чөндөгү толоп пул болот дейт. Эми ушул 2 жашта уктап той эле жолу бар эле. Кара келиңиздер, Кудай Кудайга жолу бар эле. Рахмат, бар болуңуздар. Ана тайдасы калган берет. Тапшырған жорматтығандар келгендіңіздер жария қылып қойылы. Үйсөндүн тайкелеринен 1000 сом приз, Толгонайдын тайкелеринен 1000 сом приз, Алан Үйсөндүн досторунан 1000 сом приз. Тайтасы келіңіз. Анатолий Қалпақ башыңызға шақ қалпақ тайтасы құт болсын. Ал өзі ардақ қонақтар, зал іші тұра чарқырап, біз сөйлей бермей барып тұрап, сіздер үшін берейін жарым сааттың аттырақ. Бардыңыздарды ортаға биік шақырауыз, ақсақалдар сыртқа шығай салып келіңіздер. Рахмат.
Жар салайын жалпы қырғыз халқыма, жақшылықты қалап дайын жалпыға. 2 жаштың жыр атауызды мөңгі ақ тойы құт болсын, урматтуу қонақтар. Қол даябай шатырата шапқыла келіңіздер.